periksa cimlang si ngawan bingkar mutingin. Terus bulan cai bing ngerjang gitu, ngerjang beten pelang kita osek. Doa gitu, tabuan ke sini. Bukan cari celak tuh. Tunggu, tak senap na. Ojek celak. Sehingga ini kurang sengaja. Wow. Tadi mau sih. Aduh, ini acara kurang sengaja nih. Ih, apa? Pengen. Pengen. Iya nanti emang kacamata ini cewek apa aja? Channel. Cewek mah channel. Iya nanti di belakang, nanti menjaga selep. Cetok ejen. Cewek montak. Iya nanti di balik pesandekan, nanti ngisi balsam dulu itu. Ane tumi itu. Enggak bebek dia alun-alun. Apa tuh? Nyonya lepek layung-layung.